Alléluia. Alléluia. Sien ma eyaskundan otranwa. Ye ma esie suna eti ndenga. Nyoma zidafwe mbeyo yakpa. Nde Israel fwemu. Mfabe mbabe osula anu. Nklobe. Nyobeke najima be aselesa. Afi nti anangama be nyamye. Be flemio nsro. Alléluia. Nyamuli kengle mui Christ Jésus du manu. Oma e fable ema e choral sro nyamye. Ye ewasu e fruanu gwe mesu nzolye ablasan oni nglan. Sous la vie, foi de Dieu, wakaki midesien, yana que mi la vie, Jésus sous. D'ici que mi le moi, Jésus nous, y'a des gens, wawaï, bojawa, kwamiti, wakwamiti, wakwamiti, Jésus, bojawa, kwamiti, alléluia, mitoka, moulé, moi, noumana, wawaï, bojawa, kwamiti. Si anangama nyamie pri wama kwali eti ngremu e yolike e yoduman dan famille Jésus duma ino e lo ase e si nyamie wama wonglolo mo afo un famantan sran wama klosran wama kpla eun wama sasai e lo ase ngremu Jésus duma ino amen o klolenti eti agwa sous l'eau fouet. Eti homme vle ino fouet mou. Ingamo Jésus modjain wa ebe san mo afabeke o mamousa. Ngremwe lo ase. Afin esike awe afin kusu. Na ingumye eginwa. Enyan swanga nuwa ke iswa yu eklusa. Sanga eba o sule. Eba o mamale. Eba o kanvule. O ma edi wan klunjwe. Lai ni ekoto wakavie mbebolo ni atrepa ni esanu akomu esanu buamu esanu boli ezukoji sraka na nyamie kloe na nyamie oraisu na nyamie de sange sienie kaibo Jésus dumai enyaiti kaibo Jésus dumai e wike a kloe ya fatide l'enfant imben. Ite lo ase Jésus du mai no. Amen. Rablenga sumai. Mahowa wenyo tingei. E sinya mi blenga tiolie. Avion ti su ke o mamu besuo. Ikula nga mo yu yandei. Ma sura le transu. Ma ya ngulelien onyolie montan. Na mo sulen o yinu sungben. Sange ma ya ngulen noy ifa anye mao.
Mais ya mure no ifa won se kanle e kan won se obo ma oklunsai oloi rablenga sumai ke sandi ma e un pajai ma e dialage ma o wa klungwei o tran nous titi famille Jésus de maïno amen amen. E weekend mu ya klungwe so oyiye sakpa isonti e ka e osukungba nule pe kun sa dandan ga nyamie nyobe e wale ase isonti e kanga gwemu ya kun bluni mokwe ke fe wa bluni nu o fa gran bluni sie oti kle wa ke benga beti anangamalie banya kulale banya beti itibe obetani swambe nu bebosro beseke anangaman kula sakpa anangaman ye okula anangaman okula sakpa nyamie ikulale dansonu le mo kwa fienu ejaliwa ke saliesi ewoli ejuma mekole nu sankra nga elibele mo kwa fienu ewu ke nyamie soy oswani ebo owlali efanga otingeliye nga esamia ni beun nyamie so mo krai yo yali benu amani yo monesu na la nyamie yase afi nyamie so otikpa okra bleni don krakrasu ma esre nyamie asina baba etia likemjefi sange bleni don krasu e ora bogwa osunti e fa kan bleni asenai e ma otiti anangama nyamie e mo kwa fie umuanu wo ya elietin de kanfo wo ya mande ekun e kra iba onyo o kra le danga bwale iti masina nka oye ni atieti ni ya wiki krasu kra wo était là nyamie danso IAC et la nyamie IAC nglo munye ku afike boenya sei e unju manga iwa we sansu dipo bwe de asonu mamu bengwanu ka boenya se mwanyoni ango o une awike ka chile kun subenu afiele ke nyamie iwa we osuye sadandan otikpa afinia ke yawa ya kendo swamu dele nganya miensu de mamu otisadan ka woni anga fenwesu monya mie amvwesilenu yiwa we itiminu oni asoy pokun kani bejanu ekun wadi alaje otipa kenya mie so e maenesu na ile ase maila nya mie se wa we san ikulale ni juma ngosu dinti yeah, ela emi yase ekun yase nakasien yele ke ewu kenya mi ikulale sai owe isufwe israkpa bo paribe ba po bu edu asonu nsu nyamie isakpa wo besu oni be awrofuemu monensu na si nyamie so enwie kulale ngabole isa dandango eme isufwemu nti ma ela nyamie se
glolo nyamie. Nyamie boy ojili nglonia sie. Nyamie boy tie mangle mui wakan ya bonu ya jenyru. Anjwe nyamie sei ma enesu na sei fase na ema otisu. Afiele ke abonu asadandanga ebe ma e. Sotili ke bobe fasi kabe tonga ya enwa. Sangenia owan vwe silon yo baklole nu. Aisa dandan somu ache engbe. Efaya nye. Efaya nwre. Efaya sionye. E mama odumangle mwi Christ Jésus duma inu. Minya mie kra o. Obo e mangle mwi kra ja so ngio ma menyu. Oti ye. Oti amvwe sile. Nsu kanvwo dumanye kun famille Jésus duma inu. Si ya bo nyru o. Ikra nga yo. Mo krale. O awe san. Otinge. Ka efi wa efite. Mase nanka olienu. Emi Jésus duma nu. Amen. 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 Sienia oni ango une mole mo kwa fie no ania umei to enu na bosura le mfa gwesu yoni anga ni be ole ilike afie nyamie oti pa nyamie soy osi enwie nyamie soy o esadada mu mai. Kato enu bosura le mfame. Sien ese nyamie mvleike ogwa ase. Ye blenga waju ye ewasu enyamie imamale isu afi nyamie soy oni onu. Nga boy bema emwoni fatake esi unye kwengwe ni viasu isontie wakanga gwemu ablasan oni nsan kefe wakun bofa gren wansan ndenga bokan krenye iwanya mie sufwe na wrefwemu amu bosro amu mama anangama imamale oti strakpa mu belie amu bojru be fa mama anangama amu bo sango bole nyama blum be mama anangama amu togwe ufre kun be fame meyi amu bongo wakale ningemu ma okpipa amu bonde be fame meyi ma otekpa sien e akiblei yi groupe Adonai isanu. Ananga
Délicat.
igno oti aklungwe sangumi. Omansien. Keboya mama enyamie. Boye wike enyamie ikrunti e unjowai. Isonti ewasre ilike. Esi esu etindengoti klewa Daniel netre unglan. Ekenge ima nsan. Iwan kpeli minyi anangamanya mie iunlo. Nsreli yi tatrantan pa. Ye nfefeli iun. Nchili nglemu. Nglali bagetrale. Ye nfali nzwengwali mitinsu. Nglemui. Kebo esawa mianya mie danso iun. Isonti. Ewasre ikpa. E gran su tatrantan pa ke ngabo esa mia be unsoy. Eminya mie. Ojabenwa omae. Nsrenya mien vlenke oyachi ojaso. Ye iwasu srewa nangamu besu. Esrele ikiklisu. Ewasrenya mienke. Ma iwa wesan iklale nu. Iwa weson klelike. Ko ena ekla nyansrele. Blen klanu. Ke esre na ma ekponzo. Ma esrenya mien. Ke yu awe san, o soin ebo, o wla e fanga, o klelike, ma estrenya mie. Mamu enya kekle granle osule inu enya ble estrewo estrele klasonu e la fistuke baba we ati benwa jafro makamble ni wolie ye estre enya mienye ku estre nya mienke maiwa we san inu ikranga boti sate bo fia engwanu itie masule nga esu nya miembobo enwu ebo manyamye wa we obubu sate somu engwanu mae Christ Jésus dumanu afise efi sate nu efite ye esu nyamye ekla enyi enyanyunu kole esre nyamye ke manyamye wa we san ikla ngoti sate enu otubebo enu yo fuabe esre nyamye eku yesre le nga ewasre ma egran supa afiele ke osunu lo la bobo sanza vie me kali osu vie menu awro menu pakunde iso sanza lie wa kie ebo eti nyamye wai esre nyamye ke ibole kulale ma sanza somu betimilien to engwa menu famille Jésus dumanu Inga boti sanza, boye ma ekunde juma enyeme, sotia jabobo otikekle. Sradye uluria janunde bande waende. Ele nyamye kumbole kulale. Ma ekpe nyamye danso yu, mo bubuiso sunu sanzalia mu mae famille Jésus dumanu, sre nyamye.
Cassien. Esrele Cassien. Ewasu srewa Cassien so isu. Esrele Cassien. Ewasreke emi. Iboti nyamye. Boti anya be o nyamye. Nyamye bo so bo comment strali ke iwlagwa se. Ma iklale dan inu. Istranga bo pali be po bwe de asonu nga sun. Inga boti be asamia. Mo se jenu amabe. Kabe diju maso be wlagwa se. Na bakla tinge invle. Nyamye jenu amabe emi Jésus du manu. Sre fama nyamye stranga pali be obali o asonu bonsu ma esre nyamye. Alléluia. Alléluia. Baba nyamye kriklao. Et la fioka siembesu. Et si ke kaboka siekun. Anze ayi sa kunglo kleo mamu. Adumwaja sa somenwa. Itie mangle mwe la fisu ke klanga ebo ekun ya kan kleo. Ate sou la bobo. Itie la wa sengle mwe famille Jésus du manu. Ete sou blensu. Moi awe santingei. Emi Jésus du manu. Amen. Et Seigneur mien vlenke ma ogwase. Yes, siengle mu. Nyamye imamu. Quand klanga ejule. Ole menwa ofwe. Ole menu la. Sange eni aviemu. Bo beni eni aema asonu swanga nule. Sengle mui. Oni avie ofle liwa. Anze kusuo bobo asusi okwande mangulo na nyasonu eni ni angamu se ni aso mejebe we afien e wasrebe kebe jaso srabie kusube boli jasi pa meklelio nde atu awurenke mbana nwa famingwa ma nangama se isofu e kusuwe afien ma be jaso a ofu eble. Ebonde eso eni asomu benu. Elanya miase oni bengwan ye esebeke begwa se ible juo be waso amunu be famu be kle. O ma blengo aju ye waju ke ele mo twenu jasimu e wasu besu isonti isi na eni anga amale mo twenu jasin wa bai. Chorale bénédiction et cellule bénédiction oni Eden. Que jasin bo fuengra bo e pasteur vie I join ma amufu isonti amsiesi amu ke be se ke jasin ma vie blessonti amulie e fle ni bien kwaku Jérôme ke o ama ele mo kwenu jasin. Alléluia. Alléluia. Nyamia invle nglemu e amulike emi sa Jésus de maino. Manyamia voici le unisakpa on yekula tranglemu emi sa Jésus Christ de maino. Beflami ye mami obolindu male. Beflami kwai yao Jérôme. Alléluia. Ande nyamia ya voici le no ma ndoloi ye baba me va malie ke mai blana ye niamu ya pasi amunyo. Isonti ma Yesu isu. Akpa swanga boy ya flebe le yele black cry nu nga boy flebe ndega boy ofi benoi oti nde boy ojok sran kunu boy oima klosran oti akunjwe isonti ye flebe
ouais benia ajasui ye fable ye akibe sanu kebe ba mai so benu ye bonde so benu. Alléluia. 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 Et ce n'est pas Jan de quand un bon de que ce n'est pas un bon de maman yomie la yomie c'est affaire ce n'est pas à Jan de quand. Alléluia. Et si ni ninga beo aja paswali ensu be la yomie mvle ni assez be la e baba passer assez yo le ke blend de croissant et non to yomie mvle et non to e baba mu ke be blana eni anyon be suru aja enu e unke e sisi ebo e pa be atia sire koko engba e ba e atra jaso imbo e so enu eni ame bo isoti be fanya me be la mo ase famille sans Jésus Christ du ma enu en fata ke e sotiti koko e na nyame wa nyanyunu sakra nga eyo enunti inyo su nga bia fa pan e wura yo le ke be keni wa ke be blo frère ke mariage groupé yo le ke ebo ekun e mariage sronku afon jiria afon wuni e ba ebo ekun e mariage isonti be klanga iso akundan ojo be kru na bia be fa be umbe wule so sanu vie na be sisi bebo be si passe iase ifra se trafo en jaslo be ko klebe duma ke i blendu ya bo mandre o ku fa fa ke esiese na ba na ya mariage groupé so ni esu e ba e ayo manya mi o ka e fa be son Jésus Christ duma no amen amen ingo le mo ti ke o ti akunjo sai kuma e akan klamu yo le eni anga be so aru aja inu e ba ko osun kona Stéphane se ba ngole obla kona Stéphane mais so ni ndabole e ba so kona Stéphane oh e ati wa tiki Union famille gagne Jésus Union famille gagne Yangonga eni be gaolisu e ba o ti asonu afwe enga anga munwi o ti asonu aba ye e ma mi won ko nwini ni o na re ko ni alele nyame apin asuke ohun vie wa ti ko won ko mo ko ototo yin ko mo ken la flemu ko ko ku be sume ni assemblée de Dieu e ko juri assemblée de Dieu lo o ko ni alele ko ku ndo tra paso ali ensuro ko nwuni brani o assemblée de Dieu won lo won ko ndo tre dire ko ku ko nwun brani no isoti e ma mi osun seka nsoba Marie France mais c'est d'abord la assemblée de Dieu mais c'est ya sabie umina klomie ko famille la ko fesukeni quand on va fi quand ça et ma mi fi assemblée de Dieu on a cité ado une fion donc et ma mi no be aja yo be otobu ile nglan otobu ngo bai ile nglan ye be yo be meri lo 13 sous okun biara sous et passer bureau lo alléluia biara sous et passer bureau lo donc otisonti ma e assez et passer et pas passer que osrenya mien on ma be no osuan be bo be aja isese le nu Israël mien et signe mien pli et lo ase afin ajain woya me won kundan woya me won akwe woya sisi kursa nklo mayo e ma mo ba fe so ajalene e akibe osanu so bebo ma like kura ngamoko yo na kinso wa e dan fe so fama be Jésus du maino ma be dwedwe e wulule ni fitele e akikura osanu na malike fi okambe sangema kinso o e kinkumo e kura et quand vous voyez leur assez afin à esurale à élike dans ama imamu mais quand vous l'ignorez Jésus nous manou amen amen et si des lignes avaient balé ni en suma et we kula fabien sans Jésus Christ du mainu Alléluia. Ye bonde dakwa e kambu nyamien. Ye nyamien oni mamalay oni kambulay ofata. Yesu ye lembo tuenu jasu insu. Jasi ufle. Ye baba kwa jo bena. Ewe ma ye noa ito ye ba ya swami kura kura. Kebe fa ya lembo tuenu sa. Yela ke kisi echen kura ye ya wa noswa don glansu. Ison tima ye baba me kura kura betren iso anyalie ibo. Ye akpa swanga lie ye baba ngabwe benia Jardin d'Éden. Be wema yenu ato be kulanga boy ba ru ajai noi ke
ofada ke be disuche yala ke anglonga boy ya uru no aimasi aima ike ba abla animo twesu isonti be kulanga boy be uru ya jainu jeune août oni septembre noi otibe kura so belie ye onga boy ya uru ni ache kusuma alia onuvie isonti be kura nga boy ba uru jainu sana ko ofada ke otani kuruku nyo pono abla ye babo duma iklele bo isonti ma ese jurai ye jurangwalo na ma ye ko wi baba be una ikle yeduma ye silie Kofi Kwasi Jérôme boy oti yesu klunga boy be asonu wa isukpe ingwe ma enu atobe klanga boy be kan be so kan gale blofo enu oni fwa klele blofo enu ke afwa ruwali blenwa ju yele ke oni fata ke be klanga boy be so kan gale be kle be duma be wuye baba Zakari oni ye baba Ignace Beou na bekle beduma ye baba ngabo benia ya nyasui be ye no ato akpaso nga oyamu be ngabo be tojue be ngabo be benia Yesu bo be siesie be ngabo ka ofo be babe sobenu be ngabo be titie nyam manzi sumu be ngabo be tinganya be ngabo be ti asonu Yesu kpengbemu eni be kula ngabo be bole mo chwen jasi anze ka be kan be ka chiwa wule no ke aneno swa ke asonu nyosu ovie bile be anya ye be kan be gwasu ke ye baba pastor bobo otre ibo iso ti mai kra yitra iso anyalie ibo ngalia ti e ula pele ye akpaso ga boy be fla be communion group be wa ma enu ato nyamie infle ye ke so akpaso aliam be ni bakanga mwe be dijumanio be wa anglonga ya ulu no aima ikemba nsien boti fuechen ma i bakanga be ya likanga boy be fle ivoire coréen bo ajambe loy ma bakson som be yalo ye do blusu yo fara ke be yalo sonio ye esoli kalia du ruai be kulanga bo be ko betania kale sange be yili tricot ke bakanga be kulanga bo be ti bakanga be treboy betani ko kunyo pona bla yese obo atika kraka ba oli bakanga so be sumale akusu afa tricovie atani ko ku nu ngalia ti o kale ye baba nga bo be nia u kale isui be we afwa uru anwa ju isonti ma be no atonya mi invle ke be kulanga bo be uka siavie niavie afi blaga onu blandi kekle stravie mu bobo uru anga nu na ule ka yetole otikekle anze be sukulu ba mu be trale anze be duma klele otikekle isonti ma be no atonya mi invle fo be krakra ke onga bo anwa kude ke auka yesi somu aso ambe boy certificat no certificat enu oti bikno oti be sukulu trale no iso ble ole ye ankulanga ba mwan yeso na nyamie onyanyui amkura fle nyamanga weso ye baba lanji inyamalienio 07 57 09 71 39 nyamanga su amflo ko ye baba isa sati ninga mwa ba soa ye baba ni mami me boy ko amsufa ba ye baba ngamo oti e kura oni e cellule besui enwe ma ye no ato cellule kpengbe me kura ke be fasie siensa anglo kuranu ofra ke cellule kura be bojasi yo anglo nga ya ulu nole icheba brunin san boy oti fuechen ye asonu ye cellule sof isufu bamu be kura ofra ke be bojasi isonti ma be kuranga boy be ko jasi bole soy ke ko jasi bole blank kura inui ye fa furamu owe sanu be kulanga ba be treso sa furu akanga bedu be fa mansranga ba be nya be me ya noi be uru be toy baba pasteur ifuru aklefue ibiro lo na be feso furu alie ye baba nga ba be nia ya nya sunku suma be we be pe ura eku yele kale bo tue inoi ye asonua isonti ma jole chen kula ye bobo d'ancien onibue ko oju dombo tue onibue on ya vieyo ye baba meton liduma ke ma fura ke blane aswanlike isonti me suklunga boy be suma
besu mamo o kale titi koku mlanche eku srele wa edia be bobo nglemu domo twesu koku ovie ye mindisu be kulanga boy be kunde ka be soa bebo be ka be srele lenu ça fait viosu ça kunde ka be soa boy iso chendien otiolie ye ya che kula kusuma ndo soa doncien oni bue lelenga mo faju do mo twe oni bue srewa wa ye baba meton liduma kema iso bleli anu ye nyamie wa we oyi unglo isonti ye baba me ye no to nyamie invle kema ikula ye trenso sreleli bebo keko ina ye nyamie sulenwa onyino na kanvulenwa Israel nyamie kuli ilienti ye jasin kasien ye baba nga boy beuka beutran ukala isui bewe ma ye no to nyamie invle nyeku ke anglonga yo nué boy be fle out ke bolibole krikri boy faju ande ekeba ablasan oni koyen sikanga boy asonu baku ofara ka otani otipona ablasan oni nyo ye be kalibe gwa sué kunkanyo ye nga moy anglonga be sinilo ya kula tani ma ikale ma ye jurangwalo ka sonu fie ye ko wi baba beun kale nga moy ofara ka etwai ya tani na nyamie iduma wanya kanvule baba oni mamimo ndoloi yata bonye manyamie bobo oraisu emi sans Jésus iduma nous mo oiso amen. Alléluia. Ngamuli ke Jésus iduma ino manyamie oraisu nglemu ye oson ibo ajalenga ya fain oson ibo lele ma aiguille avielie amen. Alors jasin vie me ole mon flanu yele is inglemu srewain nyamie fanga nu anglonga ibo libo oson ibo le ya vie utanglo yo ma ila miase ibo nda ila miase. Alléluia. Bingamo be bali anglo umwanu ke no oti yancien sans bloniku binga be bali swanu ko eboebo lolé anuma beti sans yancien bloniku en moyenne binga be bain kenkungun be trablasan binga be bain ya numa susi ke blambe sonien yaswambe oni miande ma kan klamu ke blambe traisu ngoko yaswambe be ole yaswae oma yaswamu amblao sranvie se ke yaswambe ni swambezu nani swambezu ambla. Alléluia. Ye nyamanu benga mobe bali be transrewambo beti akbikun yanyo able nuni motwe ke sebo so yolen kenkun benga be o nyamano be tra abla otwe chaque fois en moyenne plus de 80 personnes. Oma ila amiensi Jésus du maïnou et kay bobo en classe kay eti français abla oni no sange anuma etraya bo anuanga mo etike oti san ya cheo klasono e a ju limite obarake ya tike oufle na san vienga be ambe lu mbaklalo o maila amiensi Jésus du maïno ye e jole no swa like klelen e wla mu fanga asonu ngamo srambe kloma nyamiende be lema fanga o mangula mu fanga o ma ekunde nyamiende itiele amen okun ya kenkusu oti nyamie wa we ible like ngamo e na ngume ngamo tikebe fle a tre ya ekluke nyamie wa we oyo ya fion. Alléluia. Binga mo be ba mo nyamie isamo bebe wa mozazumania. Alléluia. O maila miense Jésus du maïnou oti blemo ekluke ya kinyamie wa we nu na odigmo ya fion. Yegwe le o wa we te be kole o
sambe siesiele o ikura soin oti nyamie wa ible oma kamubai amfa amusula file bolen amfa si amutisu na mu bla. Dis amen. Voilà. Yeah. Et une soutran les mois il a veillé des 3 tentes. En septembre il est nous les mois au ballon yo. Man yeye nous kan klamu koko ina mwa wile. Oti swaba nsan. Wafanga ofanga njo yako kloduma na nyanzwende na fo unfaku kanga osajule lebe yonzu besi ebe onga nayo benga mo belema fanga mboko serewa itende nu eyo bluni nu belifwe be flebe Pierre fwe ka musre amien ne sa fen esi ketele sa akola sukan ko yo kun esuflo asuba be flebe Pierre nyo o klema ka kra nyamie di amen yewa. Voilà, donc Pierre groupe nyole inyosu yele Moïse le mo o message le isan poli stranyo aswenbo bele be sre amien minute a blasan o man lolien bon avec la transio sangue essaye un cas ou fait mon sang on y obéissera osmo go sere wanu on y obénati on y obékobeba alléluia en c'est amusre nyonyon koko ina monya fanga il faut y avait Moïse nyon o diminity à blasan okun Jésus clasilien yele benga besre dokun keima nyamie sere wain oti dokun ke dokun na juma mu na viasre. Donc, l'oe oti Jésus, classilienio, o maïoula moufangan, andeti kinkassien. Si c'est les nouilles, o varake imambe, kouang avec les bedouma imambe, floua. Floua ngamo, amoufa sre nyamie mo, nyamien dengama moukou kangan, o nouille, kloa o nouille. Floua soy, amouklamouduma, ye fa maman. On croit que nous y papla au konka isanu, afinige nga yobe mou dans lika ote ou nsanu. Iti anklamuduma fluanti 500 francs. Miabe ina nama sran seke nklafama oti 500 francs. Amu sere wa mu nyamiende nga mamu kangan ikura o nu. Ye amu nya tinge fwe. Klasi nkwe akpaswa vie metran wa. Akpaswa vie metran école de dimanche. Like tende nga le no. Okwa akpaswa vie metran ngwaleza. Akpaswangamo soni nyofawa. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, en clamoudouma, na efable son, stranviele kebe wile ona sremanya mien, le kongwele inglemu, ka fingale no fite akan. Azege, nyamye fanganu, masre amye kongwe umwanu. Okwa amu kakile dan, ngamo oba ungwanu. Alléluia. Nga untan fasi Yesu yele ke be kula nga mo be diguma nyamie iswanu am akpaswa nga be tojwe be ningemu am klamuduma amulien oti obligatoire nga blo fo enfleke obligatoire yele amulien avec juma nga école na mo ke vie be nyafanga wa wenu ni vie be kusuma be ponzo obara ke soye umbona e woli kawle suro nyamie c'est bon. Adonai, c'est bon. Service d'ordre, c'est bon. Accueil, c'est bon. AIS, c'est bon. Ok. Seigneur, mien dit soukousou et afa blé trans srewanu kiemba ablauniku. Et bobo septembre les motue. Et vieillot il est ablauni motue. Mon close rewanyo. Alléluia. Oma plakali ni poko fu ngamako dibe dongazu. Konoma ngamako fabe mu fe dongazu. Alléluia. Avi Seigneur mien disu et a transrewanu. No soit gloire et ya 19h sous. Oti blek mo e won fa Kenya mien kan sa tenden. Ngamo susu yele patale.
Kenya mie kansate mo wo invle ye inu ngamo susu yele aliemo be yakidiwa okube fable be sre nyamie ke nyamie si envoie na yaki sa temke o ma isoble ye yafa alléluia ansi si amu eflanu ke moni ngale njo ikisie esubuebo alléluia nyoli srewa so isufruwa ye mfa kenle donc azumia ngulen toto srewa se kenkun amule isu nyamiende oni su srewa e nyanu kaledan ye mayo nwe wa vaze o akansa na egu misu la vilain su peso. Quelqu'un me comprend? Sinon froidement vieillot oule ye ke mako yo kun oule kusuma amusu fama ku transreanu avinsi asranga wasi ke transrewanu vio sangen kinso na ngula mufanga ke yo ninge mu ekole en soin ebo an ukaima e nyanu fanga e wotiti alléluia jasin kasien yele et asenable culte d'action de grâce moi yo novembre nglonu ifa black mu ifa la amianse likengamo eyo ema nyamien ikungo kai yaole oma nyamien kloke e fable na ile ase obobo nyamien yo mao kanya ngamoti suke afale ase donc association nyamien yase na ngusuma yingamo enyeme na ule sa sere nyamien ke nyamien wawe ukamima mfansa ni nsanulike na amianse ouko nam yoninge yune nu akundang bengbembe nu kebo ndensule donga su sre kengo balo nzu yakulo kemfama o na okron jomi won se donga su asre so keble njoy a won kenya mie oyo osonbo ma likeson ayo alléluia manyamiera yesu na orable ngasu o maye Jésus du maïnou amen. Alléluia. Amen. Yeli ke nga ye grand soa yele waka ngoti babo okra suma pamo kale titi. Donc ils sont agale isu gwe. Ye sieselio. Ya muita ye wure o mamu ka ye Jésus du manu. Gwense ke waka kura ngoti pa be sonsenbo be pepe su koko ina wasu makpa. Waka kranga otipa besonso ebo bekpekpe soko ina wasu makpa. Waka kranga otipa besonso ebo bekpekpe soko ina wasu makpa. Waka kranga otipa besonso ebo bekpekpe soko ina wasu makpa. Besonso ebo bekpekpe soko ina wasu iwa waka kranga otipa besonso ebo bekpekpe soko ina wasu makpa. Besonso ebo bekpekpe soko ina wasu makpa. Ko ina wasu makpa. Ko ina wasu makpa o. Ko ina wasu makpa. Ko ina
Alléluia. Nglemon et Amoulike, famille sans Jésus de Maïnou. Anyaki au balou c'est et canon qui ça ganga mais il fait ça. Nglemon tia kunjwe cellule Edel en bénédiction. Il mien fanga nous anglunga au noin ko fait il est cliqué mon faju dans un son. Il mien manie fanga ma i soit nous les et dirigeant du magnon on montia kunjwe et la et cellule mam et croix BAC il a pasteur MAC et il a à son mam et croix BAC m'a présenté cellule Eden béo Jesco ben abesi cité Eden au gendarmerie ici les on m'a éloigné fanga be croix ngabe wa ngabe nous cellule nous mo be au Jesco gendarmerie on est en zekusu cité Eden on est en zekusu be au Pays-Bas cellule ko e maminga ya lolo maman moro belo be cellule bi monen qui croix ko fait 19h mo faju 20h on m'a ça nous cellule nous mo amu il sort 7h nous ko fende ndo swanga bo en session programme mon qui croit amu wolo en ko cellule bénédiction be croit ngabe o ananere copec mo benuma cellule nous copec mbo fimbo one ime kunole anze kusu c'est grand am croit o miu okun ilo cellule kusu eyi moneke 18h30 et 19h30 voilà on elo amu fanga na am femme sans fa loi sol kele menu alléluia que e fali bless on kusu e boli jasin bolé nous sans jemba sima be go ke be fa be fama nyemie sans kusu e boli jasin kle libé on m'a nglemon kusu jemu et invité libé bedon baba man premier culte nganu mais il a fait souke deuxième culte non beba on ça beba ya femme ya fa be fa clamu qu'il fallait ça loi ligement son kusu et fallait ça facile que je me sou be flesika dans le que donc un sou blanti que clé et rentrer nyawa jouer on anguna ngobali etinu il a fait souke nyemien wa wenyo fasi anguna no on il fallait ça fois les kurukun ya nyonsu et on femme sonu amen et moi et femme sonu na asonu ofa soin et paranga dans le besa et signé ninga besa juma donc un sou rentrer nous c'est que bi fato cahier livre be fa mambe en zekusu be bo inscription bo tikekle mambe façon il sofwem be bo maman len oyo nyemie kumba chelie Jésus de Maïnou amen. Alléluia. Eyo cellule bénédiction oni Eden bemo oni juma. Ngabe manya mien bobo ikrale yan voici les ça oni betran. Sien était soué en yansu. Blenga we eni enviemu et si vie ni vie. Nyamien ikrale dans son nous aussi libéu envoie. Oyoli sak papa viemu o manibe isonti be wabe si nyamien iuye. Et quand m'la d'être bleu, il m'a ablaon au grand ablaoni kun. Otikle wale ke amuniji anangama amunyamie amusui amufa amu metei amufei dumaye amufata nda. Ye otibo amu memeyo. Nyamiengo yoli sa dandan. Nyamiengo yoli sa sure.
mu amu bobo amu nyru yo. Alléluia. Nyamie soy olema onsu. Isonti eba kwa kuble oni iya oro. Bewa bela nyamie yi asedan. Beyo nyamie imo. Afi nyamie yi aklu ye ni uklu fuenu. Oma na ore. Accident tek pakun auto foni be. Be aklu ngwenu. Bewa be si nyamie unye oni be statistika kotokun ablaon. Enilie yao ajwa Leontine. Ikusuwa ola nyamie yase afi nyamie ma. Iwana benyani BPC ye nyamie otenia bengwansu. Isonti yaklungwenu osi nyamie unye ni statistika kotokumbluni nnu. Enilie Kajo Daniel. Ikusuwa ola nyamie yase osi nyamie unye afi nyamie yosese iwon. Nyamie o esa dandamu I ngwanu oni iyauro fuemu. Akunye danson a nyamie emeni nti osi nyamie unye ni statistika kotokun ya akun. Baba akona ni iyauro fuemu. Eni abia eman ye eni ablanadej. Enwike le mo kwen abesini lonu eni asomu be wuri ajanua donc asu eni asom be au Sénégal. Beyo, nyamie sran révérend pasteur Kra Daniel, beyo imo, bele yase, ye ibo son frère pasteur Toto Emile, bele yase ekun, ye be yase nankusu, oko nyamie mvle ilika, oni anangama nyamie. Yele, afotu ekpak ngabe mani be. Be bobo be fa libeun, be fa extie libeun. Be swani bebo, oni be satilike, sikanu, anzeninge kula ngabo esran samieun. Boso faulwa janu tikpai na ure be yoli sak pakpa sonkla be mani be fuekenga bo oti utu strike bablu ni siembo be ruwa janu ai sanga be libe oti be aklungwe ti be la nyamie yase ye be si nyamie uye oni be statistika kotokun ablaoni nnu ma quand voulez o nyamie ilie Jésus du manu sien blengo aguye e wasu e chelemu besu. Isonti eni angabo ebenia anyansu esrebeke besiesie gbogbomu ke besiesie ekanga ndengo owe oti klewa nyandra netrensan ima nglan inu ke kanga nyandra netrensan ima nglan oti klewa ke fa osanu ninge kpakpa mviela anangama IAC ofiensu ninge kliklinga adumwanya be Fabele IAC. Alléluia. Eni angabonde yebeni Yesu ya sonu. Gbogbo ngabo eni aya soafu emejinsin yoti oblusu igwa awreo. Yenga eni ablanku subele nu yelele mo twafie nu echelemu. Sonu
Et Seigneur mien prie et le c'est Jésus du maïno et le c'est afi wayama elikeo ikula nga ile yo finwo fanga nga ifa ko jumai wayama e juma nga di ata musu mrusu wayame wantio et le c'est nglemu Jésus du maïno et ça nous ninge nga ifa ba nglemu ya otiolie so nous clamana rasuma et Jésus du maïno yoma et tout est clou et sortiti ma ifa onde na ila fi susapa afin akluke ke maoli ke emenia klunjwe na ma o emi alesu sanga ma et tout est clou et yo yonden se ke se yiblusu kusunga otolien a asasa e ayo ma bai sali ngamo o fawula iningembe nu akpe yilo o ma yi saso inglo engwanu Jésus du maïno yoma o mamu bejuma ngabe di atanga be di like kulanga motibelie
Mo bédion, yo masura les transou famille Jésus du Maïno. Nous serait ok, ma ayo ma o soigne, o asonu, o wenyu titi, ma anyambeun, o niye nanti. Ma enigembe yo pa, ye o wenyu titi, famille Jésus du Maïno. Amen. Alléluia. Nyamien vle ogwase. Ye était sous et nyamien quand voulait isu. Blengwa guye. E wasu nyamien mamale inyosunsu. Omake e gweto fwe monsieur Siebeun etindenga. Oh, benyolie cliclin d'être blunisien et kenge ima onglan. Otikle wale ke amusrogwe be memei. Amutogwe be boflei. Amukan abonu ansango yo bemu. Alléluia. Enyamien yo lema onsu. Isonti. E watu ekun. Ele ase meme du manyekun. Kwamanje nyamien tabe. Ani blane mo mabe obonu lobe di mafie nyamien tabe. Oli wa croissant mo nyamien yi woke ifa fwesa nzutia koko. Koko le san kwa ma wa fweso anyama e na koko. Esi nyamia dumwa buwa ngunda lele. So anyama e na koko esi nyamia duma buwa kundale Soti ke ba wa Jésus sa o Elie wa isa o chrétien moué Elie wa tinene Soti ke ba wa Jésus sa o Elie wa tisa o chrétien moué Elie wa tinene Mo nyamie mo aklolier Mo nyamie mo aklolier Mo isi nyamie mo elawase aklolier Mo nyamie mo aklolier Watandangbe o Pierre watandangbe o Pierre watandangbe o Pierre watandangbe o Watandangbe o Pierre watandangbe o Pierre watandangbe o Pierre watandangbe o Pierre c'est le Jessica yeni wa ewo tie yeni wa ewo Simon Pierre c'est le Jessica yeni wa ewo kanza wa fenu yeni wa ewo Iwa blanya juma besu sengbeke a onudie kwakun Pierre wa wandi Pierre yo Pierre wa esala beseke akoto benu ya premier Iwa blanya juma besu sengbeke a onudie kwakun Pierre wa wandi Pierre yo Pierre wa esala beseke akoto benu ya premier Benu
yo, jeni wa eso na beseke. Akoto benu ya kobien. Apa ma keke su jesi na tili jesu. Iso zo fwe mo de usube. Apa ma keke su jesi na tili jesu. Iso zo fwe mo de usube. Tremo kumbe be usube. Tremo kumbe be wa uniaba. Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. Sabe Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. Agba na Kristo Jesi na tili Jesu. Isanzo fwe mu be usube. Agba na Kristo Jesi na tili Jesu. Isanzo fwe mu be usube. Sremo kumbe be usube. Sremo kumbe be wa umieba. Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. Sabe Jesi wa miao. Nasa kwa mo miemba. 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 Okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Anuma okuwa mama be tiasie. Moizi nyamyenya otabe. Okumo mama beja bie, nana nyamenya otabe. Anuma okumo mama beja bie, nana nyamenya otabe. Okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Anuma okuwa mama be tiasie. Moizi nyamyenya otabe. Okumo mama beja bie, nana nyamenya otabe. Anuma okumo mama beja bie, nana nyamenya otabe. Okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Anuma okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Okumo mama beja bie, nana nyamenya otabe. Anuma okumo mama beja bie, nana nyamenya otabe. Okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Anuma okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Anuma okuwa mama be tiasie. Nana nyamyenya otabe. Jesi du manyo fe amuma ebo.
soignamie. Debout éduqué, soignamie. Soignamie. Alléluia. Ah. Et à ma manière, il va faire au fleur et coup. Et à y maïdan. Et quand vous, et j'y aille, a fait quoi on glore, il y a, il t'a catacalé, il y a la science. On y a sous plein plat. On m'a y a tout maïdan et coup. Jésus du maïdan. On y m'a mal fata, oh! Mignonne, on y m'a mal fata, oh! Oni mama le fata o, minyane oni mama le fata o. C'est bonde histoire o, c'est diable histoire o. Minyane oni mama le fata o. Oni mama le fata o, minyane oni mama le fata o. Oni mama le fata o, minyane oni mama le fata o. Ça est ok histoire o, ça est fondé histoire o. Minyane oni mama le fata Ani mama le fata o, minyane ani mama le fata o. Ani mama le fata o, yenyane ani mama le fata o. C'est simple histoire o, c'est lingue histoire o. Minyane ani mama le fata o. Minyane oni mama le fata o. Oni mama le fata o. Minyane oni mama le fata o. Ça est sauvé histoire o. Ça est sauvé histoire o. Minyane oni mama le fata o. Minyamye oba oti nyanya, minyamye oba oti nyanya, nglola, oni mama le fata, nglola, oni mama le fata. Minyamye oba oti nyanya, minyamye oba oti nyanya, ngula, oni mama le fata, ngula, oni mama le fata. Minyamye oba oti nyanya, minyamye oba oti mokla, nglola, oni mama le fata, nglola, oni mama le fata. Ame meme ya ejia ye. C'est maman wa histoire. C'est ejia ye histoire. C'est odumanda histoire. Ani mama le fata.
ani ayezilem fata, ani dumada elem fata, ani kamvulem fata, tumabe ni ye ebo, efa ema ono kun ado anana mai. Ze son na o iso, ati a onglolo gaita kata kale nyala sensu afa. E mama du mai, e odu mai dan, e jiwaye ati dan, a esro, apa pati devie no mame sinu, mo beja on kasa luama. Ze mama wa iso, ze jiwaye iso, ze odu mada iso, ananga mai. Du ma be ni fo ya ifa ifa ifa. E odu manda, e kanvo, e mama, e jiwaye, Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a assez. Alléluia. Alléluia. Ma quand vous voulez nyonya mielie. Ma quand vous voulez oyo et minya mielie. Ma et bonde et quand vous et bonde et quand vous et yo demandant alléluia. Ma quand vous voulez nyolie. Alléluia. 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 Et yo demandant moi boy flay. Moi boy sro. Alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. Et signe à mes prix, blanc olier. Voyez cloquet sous. Voyez cloquet maman. Ce qui est sorti sous. Maman les nyo fata. Demandant y canle au nyo fata. Afin sanga yo bemon stranfik la ema. Stranfibok la fait un souzoumo. Oh nyamiemo la un sou. Ma quand vous voulez o yolie titi. Blenga o tiolie. E kloke ti on de moti na ure mo stran tio e pa. Fande son kan créé. Ma et sonu clamonia inye. Ye ma e nantisu. Famille Jésus du manou. Amen. Ma e guase. Ma nyamiera amusu Jésus du manou. Ma iwa wen odigu ma yengwanu Jésus du manou. Nyamie osufa eko likavie. Bon. Nake nzusa kosufa eko kanao sangofa kosufa eko kananza. Alléluia. San osura lelia anyei osutoma fomo. Afi jajalenga mo yobe ko nyamie kloke osino oye unsae itio. Alléluia. Anumosi jolen bolilike krewa bonkan e baba Davidinde. Ça vient de le mon cloquet, un flanon, coco et n'a nyamien vle wati. Na wasi si a mourin, na kana lo ya julo sakwa. Alléluia. Ndenga mo e sunwo Samuel nyonsu ndetre bluni kun. Oni indetre bluni nyon.
Omande su kangama me eyi yinueko. Samuel Nyonsun de Treblunikun. 2 Samuel 11 et 12. Les chapitres 11 et chapitre 12. Amen. Et quand wafangamo et baba David ogira lisatenu oni wafanga nyamie fleli ke okokoi tekusu anumosi jole ken kleli ken kani sate bluni kunde sange ken yiyi nu ko kun nyamie wa wen wa tike kun su wa klemie kun mo envoie-moi les 12 facettes de David, l'envoie-moi un. Watike sakunsu waklemi o maman wike satengamo David yoli c'est moi yiyinu ekla yiyinu pe bruninyo iwafa ngamo osini nule na wa o isate umwa o elilike bruninyo mo envoie nyamye fanga nu man clearly David imgwansu imgwan i très blunignon les 12 facettes de la vie de David oti blofwenu oni baulenu okuma wike isate nyamye tike miokunda so mama wi i wafa blunignon oma se nyamye diswo ploaso wa fite ku amen nga nyamye soka yo fanga nga ova moka yo ninge mu yo alléluia oma ande blenti nkansan ke koko ina yo nga ya yinu jole ken no swa iklikli nkan iklikli oni nsien oni bruninyo c'est bon ça te yiwafa klikli oni insien su oni ibruni nyonsu yen yiyinu sangema isike David ti nyamie ya ngure susran won siso alléluia David ti nyamie ya ngure susran sange ke kanga wafanga o ato tenu ibobo moi o kla créale afinante ikanyo quand c'est te iwa famu iklasa ke ngati kan ngati dan sange ke enie wafanga bo David moti nyamie ya ngure susran otoy na wle wa imali ke kan neo isateli nga motoli o klelike oma se nyamie ya ngure susran o klato ke ngasai nga mo iwe mo sran viebo i oni nyamie benati wana mai ona ima wewe oli ebesese se waka mone ora ke ngasai ike o eliese neo voilà o mande ikluke eula e umfanga unsramu ndenga mo nkambiye mo o nyamie ndenu nama ifa kangoa otie pa ile like klikling amo oa o elimo Davidi auto tenun en classe que ils font les cliclings il y a les sasu palais 2 Samuel 11 verset 1 parce que luangole ni kanga Samuel nyonsun de tribluni kuima kun osekeyo bless onu famille mu ko ale kunle sange David wa oma okon kali iswane alléluia ole ble kun mo famille be ko ale kunle ole ble kun mo famille be dumwa be sonja be nyunu okun be ko ale kunle okun David wa okoma na otranle oyiyi masu saten ibobole yengale sasu pale le David o bo tolembo oma nglemu se wen wura e unfangan ima esekeyo se alelike wa na akpasasu sike saten yenga su bobole
asianga ojo nyunulo sange sasu pale ofa oyitenu benga mobe timve fwe mobe like kebe yo be sie aima dokula su be sie aima tembo nyenga bobule. Alléluia. Alléluia. Anuma sinken yiyili ke ndenu seke yo. Se akpaswakun. Belelike ngabe yo, besuyo like. Okun olien atwen ohun aseke nyavie tembo nyenga bobule. Afin ajale ngama felen yagwalien osuyakpa momo. Nyamiende wan ole blekun mo be kula nga beti famien bezu be kwa le kunle David ti famien zo ti famien o ti famien ko viengu mo beti famien be kwa le kunle mo li akwa vie ipanu nga ole. Alléluia. Nken so ekuna ngura ifanga ajale nga mo Yesu fabe yemu na ele ke pasteur krawan okloko transrewanu. Nele ke pasteur krawon kluke nglemu kwa oba kpana ya niensi keke like nga mo nyamie wa vwem ofa wura e nyunu ke edisu nyenga e kole. Alléluia. Aimasi se nyamie disu e transrewanu e wan kemba nye mantima ablauniku o ma Yesu se ke yo po bwe dewa nga nyamie fama e ke yo yele serenu kpele kemba blauniku ndenga oti ekura elie onga moyo ndenga nke aso nke olie nianu na ure nyele beni yele ka asufu obobo bobue nga nka mutikpa na mwenzu wamo kenya mie oye ninge mu moti akpaso akunlie mo oli ajiran lo se ke nyavie obe yoyin. O nde ambo anie kestra kuseke nyavie obe yo kamu nyele ya nwure notikpa no okle wenke wa wenu ati adwedwe tukpa kekun wonu. Alléluia. Oui like ngamo idan lika okle yale ke blessement pa mu pasa mesu sange vieli ebo se unke wa wenu oti amia ke ndengankan odisu osuminde ke ibobolien ikru jo kenga mo nyamie wa we wa se mbo ken transfer wanu nye transfer wanu se ko li asia so nunu nde sra vie mbebua e bo nga ke ti be pasteur vie ta tire mo ai ngale kula ngale se kwa afita pekun oui na donc azuna mien suijo abu anken ti o pasteur afita pekun asumri ble mai wura e unfanga. Alléluia. Kenya miema eke ningemu na masra vie se ke nyavie asufu obobwe afo un yitenu na pasasu se viengu be yo ningemu fo nwura nu na yovie eselike plan soa sra vie mle ni donga asu ba fa be umba wura abuge sa kla gira nyamia nu se ke nasika o nyenkula ke ntanda o ndenga lemu nyamie nyunu o ma ende fe ninge kula nga eyo samu kamuti pobwe de asonu fue nwura mu fanga nglemu anyaki ka etu ajalemu antuvie nango aesu kan enyo sasomu na eyo nyamie ikrusa na ekura engwan oyo nyamie fe. Alléluia. Oma aniamu sa passa sur afon yitatenu. David isa te krikri ils font les krikri nyole i nyosu nselike otibruni nyo sange ntu nko insiensu lo insiensu Samuel nyosu de trebluni kun imana iwan Davidi ofali Bathsheba bali okonibe lali oma wafanga moni be lalen otike aja isu jajale ngamo nyamie jali otofweni il a violé, comment on dit ça?
Il a violé l'alliance du mariage. Au foni Adjaï Imlai, au foni Mlai. Voilà, manquez ça. Alléluia. Alléluia. Que Davidi, oni blamotier bla, wa geme, oni belai, Adjaï sou Mlai, au foni un. Tengale, au sanviembe guano. Que un baba David moti nyamie ya ngule sou sran moto so sa tenu nyamie sou se ke yo sran pangban be klato nou vie sa te so o klatra nyamie invle ya fien ye ngamo nyamie wa wenti ke sou kremi yele ke aja imlai o soni ikun yele ke na kunde bla o yibo anze kunde bien o umbo yenga David ye wa fon mlason yo le sange mlason ivio le mo ebue akunda nyamie wa we won yo na wure se apinma e unran san pongpon pa be suju anyamie sulo afi ajayi mla ifole nele ke makunde bien bla anze bien ngumi ke yo ajamu nzunde ekan kenya ko fi ginle mo mamla ginyunu lenio o sese bon blofwe nou voye maîtrise aux ange walo nou iwan je promets de t'aimer blofwe nou bezeze e balo nou bezeze ntanda ke nklo wanyuno kan alenio nyamie nyunu oni asonu nyunu ntanda ke nklo. Je vous dis la vérité. Kofion no fite ke nklo kenga mo aseke nklo kun akosinu. Je vous dis la ambugazengo wa efa ja efa kangoa wanyuno aseli ke nklo onio. Okwa tadi oyo fe agran nklo kun kosinu nimbesi. Oh, toi tu joues avec ta vie. Avant Gwankangoa, Iwan ntanda ke nklo o kleke yo wa fa viole mo be ni 30 mo be jiklo lenglo ko fin ke monzra no waseli ke nklo ka mu juli loy bole kunu vi ya jinglo abuke ngalo ye nyamie fe nele ke nyenjali mi yi nkunda bla ibo ai akunda bla ibo otikpa sange akloe kaseli onu anu ke nklo yi akloe sakpa iwan srambe nyunu nyamie nyunu mfa anye mao je vais te respecter neo yo ese akutu iba kanga be nyunu o ese kende to nzra no ya kutu ya kpenzo anyo sramo be yi be se ko si anglele ah sram pangman pa be su kwa mi zo ay ah ifa kangoa ndenga mo sram am si ke sram viemu ke se ke fasi ka e plan nyamie ninge bien nyoma o afin kwa ke ntanda nsenya mie ke mmeli ko kunjoma neo itie sran pangwan be be manyo andengle mu anwi wure jerenke yo ajanu nde kwa ngamba mu kan o kikiamu ambu ke nyamie sika ngu sungumio entranle mamla nklo ole vie otitienu ka fiti lo kel kun Iwan nyamie nyuru iwan muro fanga je vais t'encourager neo sramo be wure fanga yo esa asike oli asiali ke fiyo kenjali ombo nwali ke ngayo mamio kebe wura sran fanga ke ngaza ah ma enyeun fon lem vie ole sran vie ko se ke mini wo 30 na wure nu o portable isu code ngale aklafa me ah
Manyamia ukaide. Manyamia ukaide. Manyamia ukai. Il y a souvent ce que bon, j'espère que n'y a blanc. C'est ma quand blanc bélier. Il croit en qu'il est aussi blanc bélier vieux. Blantican, c'est Jolé Yanklayi non comme moi. Blantican. Qu'est-ce que c'est que Nyolika Néo. Je veux m'attacher à toi, demeurer attaché à toi dans les bons et les mauvais jours. Nyolika, c'est pas nous, c'est nous. Nyolika. Ye otia gwegwe. Ani elika. Ko wusule. Abise kenzu yo agulu afite ako aba. Ikpa nyenga ele. Keke. Quel y a soit vie c'est que nyamie nyru nyolika sange ko jali tani kuo na klatoma na mablai blansrosika waende kanglon sinsa amen boboli keketo ngokan fa papa obobo ya aken nyamie nyru keyo nyolika beniel tranwa lika wa faze. Kal anglonko jumo ato bobo ceinture, ato trale, ato bamboa, ato cravati. Il y a un woni. Et bouike blani bien kundele ngumi ele aja no sate. Ke gran nyamie nyru ndenga mo e kambe kayo. Miengie nklo mfa ye mao nyolika mini wa enati na urenu nsukunde ma bien anze bla obo misini minimu ndengale nklo anyamie niao kako vie kan wa fanga manati nui nyamie nia itia ma sran pangma be ole be fa jambe kangwa nsamka mu akora lo tete sema kensa amu abukengo wa anuma sinsa mukesra viembe buike bla rale yo wa ebe joke iglegle joke ba ailen roi krai wa ebe joke akakio amure akakio nzwe aralo ambugese ngo wa ajira nyamie nyunu se ke nklo okwa mfite lo sran be wanye osun dokro asu klo lele ngale no ante supa manie okwa mbuga nyamie wa jole ke viembe mie benyi be klo bejimu afenu untrembe nu sanga be kan be wan se be pata be un beni be nati clama be kesika nu we ni gen kroati we ye be nati be kole ken vie be di avienzo nu ken vie be no be di café paulé sanga be nyonya be nati be kole be mie benyi okwa mbuke amu akolo am ko di bomba isi nyamie zulo. Jamais. Moi, il livre un document en cléo. Quand c'est nyamie si ye, nyamie klati andrumu. Manga masu duelen santi. Hai, na fongwang fakangoa, na fajam fakangoa. Anuma si ndenga mo nyamie wankan klamun. Amu sikayo. Na sekaye miwu wa iman satien yosa. Ka junya mienyu obobo diojole osikeyo nseli oke akan won se onwubo nseli oke afotro na sosin aili nya ko fikuzuma mo e wa pata mi aviera même itien seli amukeyo nyamia sanken siesi amu afiende iwan fotro na sosin ose yaswanke kakionzwe amukula ngama mukpa mujimbe zo an patabe amukula ngama mubo amujimu an kebe se kebe klosran be boyeke ngaza be penzo wa be fifi be gwanya senzranu be angalemu ogwa ajran mo owati nzu patamie. Alléluia. On est ensemble ce matin. Manyamie ukai. Oma
Aja inu mlame soni na ebuike na biani blakundele ngumi otike man fon sra pangban kwa fara ke be nia be ngwanu be siesie ye fon le kasien ibru ni nyon yele ajate ngamo Davidi olulinu o 2 Samuel d'être bluni kuima blauni so que David kuni blai wun e jane ndende o yezu waja blai c'est que ajate ça veut dire que ai me ojeli sapa sange ajason ti tenya mienyu na jangba o nyamie fe srambe nyuru le okun amu aja okun buike iso aja ojo nyamie kru David aja wa ajo nyamie kru afi blanc amo jeli len okuni wun yo pri jeli yo o fi en classe ke bo o jeli ko na wa salo enyuru nyanzo srambe enyuru sange sa so wa ima nyamie ife o tike sa ten ye o agwa sungo nganka muti sa ten ye o agwa sungo o mangle mu nkluke nwura ifanga na nkpen e san viembe wura keyo aja iten iviele keyo nwa sonu nganu oku mini blansan itrasoma anze blanu itrasoma oku bengamu beimo ebe blao be sous présenter wa kenso ajakun on dit quand il sentit bien ce qu'a dit à soi c'est tranque pas néo à sanké tranque pas mi mon bebla be sous cléo ke à soi yezu à soi diabla a jangale oti ajate oh c'est pas amusement nan buike a jangba ojo nyame kru ai apoto srambe a nwure sa okun pla ajiwa Befle ajate c'est un mien aki bengama folio sasie libesu mo be la filiosu mo agwabe nyanse ou bien tu les as déçus ou bien c'est pas quoi là patabe be fabe un tous les ça cloqué o jangalen nyamie rasu o punis o sonu clama ke ajai patabe c'est un mien ko yaki. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ignosu ajate iwa fa nyosu yelekeyo amu nyomusu nanti amsu siamu okwama la amoto teklenu okwama pasteur nyu amu siamu keke isia eun ajate amu fia ni ebo bre tadi iviole bien keke besia be neo anuma e mariage nye neo okun anuma simple anwa uba hai ça dit okun oti normal un prématuré qui a toutes ses dents anglo-ancien prématuré, sangue kamuba ou fa prématuré, il n'y a pas pensant qu'un pas, il dit moins croati complet. Quand pense à ce basso que choral nous serons à ce gâteau. Amen. Et puis ça nous dit rien. Non, non. Adiateo, amouboaliato, amoudiana ouais. Nyamie isrambe nyuru baby sa moi keke andi na ule anse amie ko yaki amusili amu yo ese amu amu si amu aja iten ko ule mami yaki kei alléluia insensu aja iten ku yele bien
anze blanc be délai be viengu me sanu oboba si wa fanga mo anyani bien ale asi wa fanga mo anyani blanc ale kebe nyan akla die hu la lo pa fi wa ya we adelioni en blanc adelioni en bien iji amwa ba nyamien nyu ikura ngam welen oti ajate okada kam ko kwamute na vraiment na ma yaki ninge ke ngasambe nuna esura le autofoye engwan nyalen autofoye anyaki enyamien sous le collet yoti tingion Jésus balike owuna osiesie ni nyamien yafien yaki na yaki ninge ngambe nuna ma osaki o nyamien sous le collet. Alléluia, alléluia. Oma misini minimu ndemboi wa vio jolen ovara ke unweuna egwegwebo sange ningembe soni nyamie kula ke fa engwe kangu ana ninge pakpa meto foye. Alléluia. David moti nyamie ya ngule su strain wa fanga motole o kli kwa ke yo eklato vio sange nyamie osuma yewati na ngamo fara ke esiesie saten yakatwa yele vie sange se nyamie ma yatinke donga su ekoko eten ma ekprinsuna ekoko eten Jésus du maïno ma edwa etia sena esfa engwa yule amie sanu c'est ndenga nkanyo kan vie bata nyamie c'est ça viole na nyamie wa wembo boji inglo clear na ngba enkanyo sange sa nwunke osu fe sa fasioli enso c'est ko yaki nyamie wa wen odiki ma ngwanu Jésus du maïno salo eun David tolen o klelike ikruke esisi ya nwure na enati ajale kungbangamo o souffre mu be fa moi c'est quand les natile non sa te ikokole oni yakile non yakisi amwengle mu na raisu Jésus du maïno. Amen, amen. Ya la nyamien se oni sanu ningemu oni ndenga mo nyamien kan kreye mo etili ekloke eyemo sanyani nu kale ka ule abu akuna amzige ndeke ngasamu ke etibe okunya kofi akuna esubo ese unke otike mamla wani ndenga onyanu kale obobolio alléluia obobolio nasran frelio anja subla venez ma ifa ekelemu ila miasi allons-y. Pour sa parole, indemo itili maila mianse. Amen. Nglemu moye ofa odistrambalio. Nglemu sanistrambali mosa sumanya. Ok, srangani bali ngoni.
Alléluia. Mamie Ramusu. Yende nye ikele. Nyamie man Jésus ke aussi si eni nyamie ya fien. Alléluia. Koko ina satenga mo okoyo na enyamie sous le collet wa to wa foyer Jésus siesier. Oswali satemu wa kandanzu koko ina ya nyaiti. Alléluia. C'est amubali nglemu na mukloke nyamie odi amuni nyamia mo afion siesier na mu fam gwa Jésus sa wa jaso. Mon estre mie mo benga mo be bali c'est amuti asonu fwe na mukloka mfam gwa Jésus. Sa mu wa jaso mon estre mie mamu. Eni en blanga ole sa o jasoli mai bonde so amien esonu. Alléluia. Les autres amti asonu fwe anzamte bwa kunda. Mi wabla. Bla maestra mien mondene. Amen amen. Ko ba mo esonu, ko ba mo esonu. Asre amie ondenga makan o aflano. C'est que misinya mien. Nglemu nklukem famille ngwamo. Nklukem famille ngwamo. Yakimisa temu kemi. Yakimisa temu kemi. Ma omogai o salomiu. Ma omogai o salomiu. Na famille ngwan. Na famille ngwan. Fayoli glonglo. Fayoli glonglo. Ntili ondei. Ntili ondei. Yenna fisu. Yenna fisu. Que Jésus timi defoué. Que Jésus timi defoué. Manyo owa. Manyo owa. Kofi ande. Kofi ande. Le nike nsivienu. Le nike nsivienu. Jésus du manu yensrewo. Jésus du manu yensrewo. Amen. Amen. Mansira miemo. Et signe mien prier lo ase. Oya descend. Ande kenga oti ewa ike. Kemo akpulini zuke ofe ingwan famo. Sono. So ingwanu. Na yue son. Akuna ngamo wa buyen. Rasu. Na animé nanti. Ma ingwan nyoliek. Famille Jésus du maïnou. Amen. Amen. Ma ibonde bataswa. Alléluia. Eso ea ufu embenu. Yo ea mumoni bale. Ea mumoni bale. Kanya miera muso. Ea mumoni bale. Ea mumoni bale. Ea mumoni bale. Kanya miera muso. Ea mumoni bale. Eso enia yao ajwa priska ofima. Osu obaye osunia. Yao ajwa priska. Oni. Bla. Foni gemuna bla. Madame Kwame Fete. Il est au Abidjan. Obaye osunia. Madame Kwame Fete. Bla. Ensuite nous vient. Kona amena félicité. Ofiyam sokro. Obaye osunia. Gosu akisi ofin soubre. Obaye osunia vie. Kwasi afwe ofin wele. Kwasi afwe. Okun emami yao akisi Naomi. Ofin marabadiasa. Oti avec ma si présidente. En ce nous pas hein. Emami Nyovale.
Assois-nous pas avec Basile. Voilà. Amen, amen, amen. Yo amuboli bale. Amuboli bale. Manyamira muso. Amuboli bale. Amuboli bale. Amuboli bale. Manyamira muso. Amuboli bale. Alléluia. Et oui, amumoni bale manyamira muso. Benga besu penu bon abekula besu penu manya miera blenga mudi wanzu Jésus du maïno yes amukoin bekula ngabe oloin e yo belike yan sebeke pobre de wayo onzo. Amen. Amzikele ni don azu oswadi afwe nyoy kangale ni sans vient be na kenle. Dis à ton voisin sois délivré. Non. Ah! Ma eflanou. Pauvre de wayonzu. Amen. I kalenti kekle vient me sanu sange ka ngube société ngamobe kunesi ka no ke kunet la baba ni mambe hi be lo be panza sange ngavo akla kama manya miauka ye. Oh, nous les chrétiens là, on est trop bizarre. Car on y a à son nouveau me pas le pain. Mais il croit que c'est na Israël bien. Alléluia. Tablio ngwalo kamu grain en clamuduma et insoutrale la veillée des 3 tentes en clamuduma ma essier blessona Israël mieli kaule. Fruanga mo ifa Israël miengle mungle mukrai o le kusu. Enfa ma et croix et fait soit galère non y a qui froid non vieux calais ben amo be sreli nyamie le motué nous mo be fali be kele be si be enveloppe be nous que vient mien sre service d'autre be wa nous ne enfa mu kele enfa ji bobo no et si nyamie pli ma kan voulait nyolier otie balio arali sukusu ye isu sre atin yaki namo ike ya mli blenga ngben ngamo yoli ngamo tili ma otran e akundanu ma ebu akundan koko ina isura le wato ma wa fo ma yenti ra yesu oni ngulele oni akundan pa ra yesu oni jajale pa na kai coin ina tile inde kanle e nigembe yole anyanu kan volenti. Manya mien isagne au tramusu, ye yang guen au katamusu, sie ni ba ni wawe san idu manu yen srelio. Amen. De culte, qu'à son union souvient en yaole.
Et qu'on a